Pozdrav Raja, dobro nam došli, bujrum, idemo dalje. Za ovaj recept vam je potrebna jedna ovca. Šalu na stranu, za ovaj recept su nam potrebna 2 jogurta od 750 grama i 3% masnoće. Oba 2 jogurta salijemo u tepsiju i nakon malo kaškom površinski poravnamo. Šporet uključiti na 425 stepeni Fahrenheita, to vam dođe negdje oko 218 stepeni Celzija. Stavite tepsiju u šporet, čekajte da jogurt počne da kuha. Tada uzmite kašku, malo razbijte laganice jogurt s lijeve na desno, tako da se razdvoji, onda ga opet ostavite da prokuha još jednom, to isto učinite kaškom po drugi put, a onda izgasite šporet i ostavite tepsiju u šporetu da se sir ohladi. I kada se sir ohladio, procijedite ga i dobit ćete jedan fenomenalan sir napravljen tako brzo, tako ukusno, sve kod kuće. Hvala, prijatno, nadam se da ste uživali, ako jeste opalite lajkić, prijavite se na kanal, besplatno je, pa se vidimo u nekim od drugih videa. Prijatno!